Avvalo assalomu alaykum shahrvandoni Jumhuriyatton. Tamom qishli jo'mai shahrvandî, muxolifon, muborizon, muhojiron, ravshanfikron, ozodandeshon, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. имрӯза мавзӯи мо имрӯз ҳамин рӯзи байналмилалӣ дар тамоми рӯи дунё дар тамоми рӯи дунё рӯзи байналмилалӣ рӯзи 23 август рӯзи байналмилалӣ ёдбуди савдои ғуломо ва барҳам додани ӯ аст. ҳанамин рӯзба яке аз давлатҳода ман нақл мекунам шумода шаби 22 ба 23 ғуломо озод мешаванд. ғуломо аз ғуломӣ озод мешаванд. ман шумода мефаҳмонам кадом давлатда. пеш аз ҳамин мавзӯи сар кунем. ҳамун цитати Абрам Линкольна ман мегӯям шумода. ман аз модар ғулом таваллуд нашудам ва ҳаргиз ғулом намешавам ва ҳаргиз ғуломдор намешавам ва фаҳмиши ман оиди демократия ҳамин аст. баъдан Америка тараққӣ карда рафта буда. барои он ки ҳамин Тоҷикистон методи современни рабства истифода мебарад. современни рабства бисёр давлатҳо эксплуататсия мекунанд тоҷикро ҳамчун қувваи корӣ. ҳатто дар Аврупо ҳозир эксплуататсия мекунанд бо кришаҳои определённи чиҳои ҳамун ҳизбу ҳаракат ташкил мекунанд. авлодои худшон документ мекунанд дигаро рабства дар ғуломӣ дар. ман худам ин чиза чашидагиам. ман ҳамаша дидагиим чашмон қатӣ. ин дурӯғ нест, ин рост аст. барои ҳамин бояд мо ана ҳамин рӯзда 22 ба 23 августи шаби ҳамин 22 ба 23 августи соли 1791 соли 1791 бародаро дар қисмати ғарбии ҷазираи Санта Доминго, ин ҳоло Гаити, яъни тарафи африкансо, ғуломдорӣ ҳамҷода ҳоли беҳад дар авҷ буда. ҳоли ғуломдорӣ ки мезадан, мекиштан, ринг қамчин шапш мекард. шӯриш оғоз мешавад ки бадтар дар барҳам додани савдои ғуломони трансатлантикӣ нақши ҳалкунанда мебозад мегӯяд. ин имрӯза мавзӯи чия? Созмони Милали Муттаҳид. ман шумода тарҷума мекунам. рӯзи байналмилалии ёдбуди савдои ғуломон ва лағви он ҳамасола 23 август таҷлил карда мешавад. ҳамин барҳам додани савдои ғуломона но современный ритм гирифтагиад. ӯ мега Англияда биё кор кунед ҳозир намин будроед. ӯ рӯз ҳамун радио Свобода намедонам кадом журналистҳо ҳамун блогеро ҳамун Англия карочи чӣ кардан. одамое ки Англия биё гуфт ҳамаш мегӯяд барои ҳамин шикам мо ба 1000 пул мерасад. современни методи рабства истифода мебаранда. бо тариқи сунъӣ ҳолати инсона гушна мемононанд. атак давлат дорад ҳама чӣ. давлат ҳамаи неъмата дорад. просто таъмин намекунад барои он ки фикри ғулом банд шавад. ман иҷа ғорат кунам неъматҳои моддӣ ресурса бидузам битам. ана мехе мекунанд давлатҳое ки сатҳи дониш вақте ки кам. вақте ки сатҳи дониш баланд аст ӯ ягон вақт ягон ҷо намеравад. ӯ меистад анаму давлаташда мегӯяд ки не мегӯяд бест иҷа давлати ман иқа чиз дорад чӣ бе хушрӯ зиндагӣ мекунад. хоҷаош кати хушрӯ зиндагӣ мекунад. хоҷаош фиреб мекунад мана мебарад уҷада энергия фикритро дига самта бурда найда. барои ҳамин рӯзи байналмилалии ёдбуди савдои ғуломон
ва лағви он ҳамасола 23 август таҷлил мешавад. ин рӯзи ёдбуд ба хотири ёдбуди фоҷиаи савдои ғуломӣ дар ёди тамоми мардумон аст. тибқи ҳадафҳои лоиҳаи байни фарҳангӣ, рӯзи ёдбуд барои савдои ғуломон ва барҳам додани он барои андешаи дастаҷамона дар бораи сабабҳои таърихӣ, шакл ва оқибатҳои фоҷиа, инчунин таҳлили муносибатҳои мутақобила, ки дар натиҷаи байни Африко, Аврупо, Амрикои Шимолӣ ва Ҷанубӣ ва Британияи Кабир ба вуҷуд омадаанд. Анамун рӯзда ҳамун сиёҳпӯсто ғалаба кардагиянд, ҷанг дахестагиянд бар зидди ина Африқо, байни Африқо, Аврупо, Амрико Шимолӣ ва Ҷанубӣ, Британияи Кабир қати хестагияне ба вуҷуд омадаанд. Директори генералии ЮНЕСКО аз вазирони фарҳангии ҳама кишварҳои узв даъват мекунад, ки дар ин рӯз ҳамасола чорабиниҳо ташкил кунанд, ки бо ҷалби тамоми аҳолии кишвар, бахусус ҷавонон, омӯзгорон, санъаткорон ва донишмандон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронанд, ки ғуломӣ мумкин нест, ғуломдорӣ мумкин нест, одама истисмор карда, фиреб карда, дига давлатро бурда кор фаҳмондан мумкин нест. авлоди худта биёрию намедонам ҳарчи бикунӣ, документ куниву дигар паноҳандора ғулом бори кор фаҳмонӣ мумкин нест. И бизнес аст, бизнесе, ки под прикритием определённый статус оқати законҳоро истифода мебаранд. ҳушёр ки ҳастанд, медонанд биёи хелиш кунем, мардумро тараф кашем мегӯянд. барои ҳамин ман ира англисиам мехонам бародаро, баъд штоби зритело англисиянам ҳаст, немисчаам мехонем, ки немисҳоро мана тамошо мекунанд, партизанҳоро англисиҳоям тамошо мекунанд. The Nicht of 2 und 2, 2 August in 1919 in the Western Rapt of the Island of sein Dominige today Halti saw the beginning of the uprising that would play crucial role in the habilitation of the transatlantic slave trade. International Day for the remembrance of the slave trade and its habilitation in commemorated every year on 32 August. The day intends to inscribe the tragedy of the slave trade in the memory of people in accordance with the goals of the intercultural project. The Slave wrote it should offer an opportunity for collective consideration of the historic causes, the methods on the consequences of the tragedy, and for an analysis of the interactions to which it has given rise between Africa, Europe, the America, and Canada. The Director General
of UNESCO invests the ministers of culture of member states organization events every year on that the involving the entry population of the right country and in particular young people, educators, artists, intellectuals. انگلیسیش میگه که همین یونسکو فینانسیرواد میکده میگه ایجاده فهمیدین هم خیلی ترجمهش میگه و توجیکش نشدگیه چه خیلی перевод неправильно کردگیه ایجاده یونسکو همون سازمان ملل فینانسیرواد میکده هر روز همین دولتایی که نمی خیلی حالت قرار دارن توجیکستان میلیون فایز قرار دارد همین حالت فینانسیرواد میکنن اما همون فینانسیرواد نمیدونم کجا میره توجیکستان اما دزو جمع شدگی هم میدزن میرم دلش میریم نمیشه بخونم in der Nacht von 22 auf dem 23. August 1791 begann im westlichen in der Tal die Insel Santo Domingo. Heute hält die ein Aufstand, der später eine entscheidende Rolle in der Abschaffung der transatlantischen Sklavenhandels spielen sollte. Der internationale Tag zum Gedenken an den Sklavenhandel und seine Abschaffung wird jährlich am 23. August begangen. Dieser Gedenktag soll im Gedenken aller Völker an die Tragödie des Sklavenhandels erinnern im Sinne des intellektuellen Projekts Slave Reute soll der Gedenktag für den Sklavenhandel und diesen Abschaffung Gelegenheit bieten, gemeinsam über die historischen Ursachen, Formen und Folgen der Tragödie nachzudenken und sie zu analysieren, die dadurch entstandenen Wechselwirkung zwischen Afrika, Europa, Nord- und Südamerika und der Karibik. Der Generaldirektor der UNESCO fordert die Kulturminister aller Mitgliedstaaten auf diesen Tag jährliche Veranstaltungen zu organisieren, an denen die gesamte Bevölkerung des Landes, insbesondere jugendliche Pädagogen, Künstler und Wissensarbeiter teilnahmen. ایام هم خیلی میگود فینانسیرواد میکنند میگود فقط اما آخرش چیه؟ فینانسیرواد میکرده سازمان ملل
У Тоҷикистон анамуша перевод кардаги нестай, почему я не знаю. Барои ҳамин бародарои ман ҳамин Сендамиго сегодня Гаити вспыхнуло восстание, сыгравшее решающую роль в отмене трансатлантической работорговли. Международный день памяти русчан бихонем работорговли, Международный день памяти работорговли и ее ликвидации отмечается ежегодно 23 августа. День намерен выписать трагедию работорговли и в память всех народов. В соответствии с целью межкультурного проекта «Наволничный путь», он должен предоставить возможность для коллективного рассмотрения исторических причин, методов и последствий этой трагедии, а также для анализа взаимодействий, которые оно проводили между Африкой, война началась между Африкой, Европой, Америкой и Карибским морем. Генеральный директор ЮНЕСКО предлагает министрам культуры всех государств-членов ежегодно организовать мероприятия, посвященные этой дате с участием всего населения их страны, в частности молодежи, работников образования, художников, представителей интеллигенции. ҳамин рӯз рӯзи байналмилалӣ хариду фурӯши ҳамун истисмори ғулом, ҳамун запрет мондагиан, вақте ки ғуломо шуруш мебаданан озод мешан, ҳамун охирон давлате ки ҳамун будагӣ Африка Гаитида будагӣ охирон давлат занҷирошоно мекананда, ҳамин методи ғуломдорӣ современни метода гузаштагӣ меганда, дига хе метода ҳамун ҳукуматдоро бо дига метод мардумошоно ғулом мекунанд, бо дига ҳамун сиёсатмадоро асосан пулдӯстдоро. Барои ҳамин дар Тоҷикистон ака ман тоҷикча бо ман анализи тоҷикӣ дорам, уша мехонам тоҷикиста, баъд бо англисӣ, немисӣ, русида мехонам, шитоби дига давлатҳоям буфаҳмад ки Тоҷикистонда чӣ хели ситуатсия аст. Окей, шитоби морам буфаҳманд ки охи мо ғулом нестем ку, партизано ягон чиз ғулом нест ва ҳамун чиз. ҳамун домое ки зиндагӣ мекунад ҳамунҷода ҳамун раисои ҳамун хафа намешем бародаро. И реальност аст. Реально ана хеле баҳо метам. мегуфтам ки ҳамун вақти ҳамун мактабҳои ман хондагида ҳамун аз замин нонрезаҳоро дида мемолам ба чашм, нони гарми меҳнатиро дида мемолам ба чашм. Хеле шеър буд. ман то ҳозир даже инами Авруподо гардам ягон ҷо номайдаро бинам мегирам мемонамш. Намедонам иҷода мумкин не, ҳамин бача чӣ кор карда истай мегуфта мепурсам, ман мегӯям даси броте. Мечинам, рости гап мечинам. Майда мешад ки зер карагиан остановкода мепартоянд ки ё бисёр мепартоянд, мегирам мечинам ман. Бисёриш мошино мегзарад, тамошо мекунад. Мега чӣ хеле мекунад? Это нормально. Барои он ки баъзе дунёда гушнаанд инсоно. Рости гап ман рафиқо дорам бисёр дига давлатҳода гушнаанд, молоко надоранд. Ман холодильника мекушам, мегӯям молоко нами африканский старанда ва бисёртар шир мехӯрам бародаро. Надоранд, рости гапам ман шумо мегӯям. Биринҷи минам қамондагӣ брат мегӯям. ордиша нишон метад. ман гап мезанам қичо. бовар кунед. нишон метад. мана мегӯяд ягон чи ёрдам кун, ман инам қа биринҷи мондагӣ мегӯям. инам қа намедонам ордум мондагӣ мегӯям. молоком роҳӣ кун мегӯям, молокои уҷа бамаза мегӯям. бовар кунед, ман чиста правда ифтестам шумо. инсон аст вай. вай ягон кас нест. инсон просто. вай миллати ман нест. миллати манам гушна аст. но вай инсон аст. мегиранд мепартоянд, ҳам қишлоқи худаш гушна аст. ҳам кӯчаи худашда гушна хов аст. гушна кӯчаи ҳамун
کلوم نمیدونم دنگره خودش ده نمیدونم کجای باشه گشنه خواه است ندیده است همون میوه ندیده است بعضیش همون ارگانیزمش ده همون چیز نمیرسد چی بگم من خیلی چیزا کلام ده یکی میرسید یکی کلام میرسید یکون کسی گروه میرفتم یکون قطیم بچه را اون میگفت دیوانه تو چی موسور میکوی میگفت چی به موسورهای کشوده میبینی میگفت اون اکل کشوده نمیشه اونجا ده خیلی بچکای آهنی بود بالاش گویای کو گورا خیلی سلفان رو خیلی میکردم میگفت دیوانه بوش میزنن میگفت میگفتم بیس میگفتم اونجا و میدیدم که کیو زندگی میکنن رئیسی همون دومش هم میپرسیم کیو زندگی میکنن من میدونم همون دومای داون با ادرس با ادرس میدونم کیو زندگی میکنن من شهر کار کردگی شهری دوشنبه کار کردگی 10 سال همه رئیسات شهر زندگی میکنن همه شما دیدگیم چه زندگی میکنن انا ما آدمای که از این نمیجده آمده کو این راهبرایی که بر راهبر بود خوش روزینه انا میاش انا میدونم پاورات ایرپورت نوع تشکیل زندگی میکردم آدمو من میدونم که چه زندگی میکرد من همه‌اش هم موسور شم دیدگی همه‌اش دیدگی زیغ نشو یگانتا من هم خیلی پارتیزان بودم نمیدونم کلام ده میومد من نمیدونم چه میومد هیچ چیز من ایره فهمانده نمیتونم مردم گشنه است این میپرتاید مردم نون ده زور است مردم میوه ده زور است نمیدونم آش کران ده زور است بعضی جاده ممکن یک هفته 2 هفته ده یک بار حاضر آش کنن خونش ده یا یکون اوقات خیلی گوشت دور کننده هست زیغ نشو پر رای نکی یکون کس خودم خوش روزی نگم من یک تا سال 2003 بود من یک جوده من تکلیف کردم راستی گپ من شما ده میگم همون اکو من قشری میانه حال جامعه ده کلان شدم بگم ده پدری من گشنه ماندگی نیستم پدرم کار میکرد کسب داشت گشنه ماندگی نیستم پس یعنی همه چی داشتیم لوبوی چی خریده میداد همه چی داشتیم یک جوده فریاد کردم مرا سالای 2003 بود خطا نکنم یا 2 بود من همجا رفتم همون هر یک آدم تا همون راهبرا هست همون آدم همه شیشتگی میداند پارتیزان ها کجا بود همون پارتیزان ها من گفتگی چیزه هر یک تاشا برشته یک تا افیسان که ایستاده است همین راهبرا یک تا افیسان که ایستاده است من وقت خودی استودنت بودم من کالا داشتم کار اما رفرات نویسیدم من دیلا تفتیش میکردم همون ده یگان سون همون بچهای رئیسایی که مفتش همینا یگان سون میداد من راستی گپ میگم نه همه رفرات نمیدونم کورسوای نویسد من ایتن اینا همون قراراشونو میزدم همیشه کاروچ میکردم بعد برادرها همینجا یک جا عبید بردن ده عبید بردن هر یک تاشون که ایستادگی همه خورده استم بعد اون طرف ده همون وزیروش ده بود من میگم همون وزیرای که وزیر انرژیتیکا بود پروکورور گنرالی بود هم وقت پروکورور گنرالی که بود که من سرایسی سودی اولی بود همون یک 20 هم کلون دپوتات همش دیگه بدیجان اوشتیش دیگه همش دیگه من نگاه کردم همون ده همه خورده استم که گوش ده نمیدونم گوده کنجولا را میمونی کو اینم خیلی کنجولا را میمونیش کو نواس بقاش خیلی میکنه قش مثلا کو انم خیلی خورده استم نمی استخوان کو 15 minut یک بار گرون برسید اگر من پروستا حساب کردم اونجا ده همون وقت من حساب کردم که همون خوردگی گوشتی همون ده کو من اگر حساب کنم همون رایون و ناحیه ده من کلان شدگیم کو همون گوشت ده یک 3 تا اوشی نهار میتیده مردم باور کنید دیدید یک 15 نفر شده بود یک 3 تا 4 تا اوشی نهار میتید که مردم سیر میشد بفهمین شما و چشم گوشنه خورده ایست میخنم دولینی میزند بعد دیگه تمام چشم گوشنه چشم اونجا جمع جلد کار پر میکنه ده
накаран накор ин чиз мардум гушна аст. рӯи дунёда бовар кунед, мара телефон мекунам, бовар кунед, видео мекунанд, ман дар фрестам ҳамин чизошо нишон медиҳад. нишон медиҳад ки хеле чиз дорам, хеле чиз дорам. Тоҷикистонам нишон медиҳад. Тоҷикистонам ҳамон африканский страна ки ҳардаш як хел. Айҷа ман алоқа дорам, иҷара сравнин мекунам, як хел почти, ҳардаш як хел. ҳамин Африкада мо рафтагием уҷа тамом. мо нагӯем ки мо озои ягон чи не. ҳамуҷа бурдем шумо. бурдем мора тамом, ғулом кардем партидем. фақат муҳр назадем. успед накардем муҳр заданда. агар мезадем успед, шояд намедонам. бас аст карочи. ин ҳамин имрӯза мавзӯда намон занҷира кандан айко, ҳамин сурати занҷира кандана мондагием ку ҳаммак бифаҳм ки ҳамин сурати занҷира кандан бесабаб нест. сурати занҷира кандан 22 ба 23 яке каллаи чида задагида ғуломда. ҳамин яке калима мезад гуфтесам ку мусора меёрд, биём ҷои мусораша бинем мегуфтам. вай мегуфт девонаи мегуфт, ман мегуфтам просто ямо бинемуш мегуфтам, ё чӣ мехӯрам? но ман худам ҳама чӣ доштам, просто мегуфтам. чӣ мехӯрам амиё? чӣ ба мепартоянд бисёр чиза? гуфта савол медонам, ҷавоб дод. акаха ваймун минтақа буд, мегуфта девонаи хакан хам мезанам, зин мекунам, гиргӣ мекунам, хам мехӯрам, мепартоянд. охир мегуфтам мардум гӯш накун. барои ҳамин ҳама зинда бошӣ, саломат бошӣ бародаро. озод шуданда кор, озод шуданда кор, амал каранда кор. аз назар гузарон партизан, муайян кун, амал кун. ҳар тарафта фикрата банд накун. фикрата ҳар тарафта накун. цел дарам. майли ки целое ки ҳаст, инамин бародай ку ҳастай, ода аҳамият нати, уже тамом, ора чун ҳаст одамое ки бо давлатҳои зуртар ҳастанд ки худшон тоза кардистанд. фаҳмидед? аймо инам хеле ғишта як тараф мондан. ғишта як тараф мондем, ту тоза карда меравам. шумо цел дабирен далше. касе бо мо аст, дари мо кушодагӣ аст. мо ҳамара ҳурмат мекунем, ман гуфтам ҳама гапма. зинда бошем. ҳамата дӯст медорем. саломат бошем бародаро.